turatangiye dutangiranye n'isasu muri Karakosh the ghost town northern Iraq niho dutangire muri Iraq y'amajyaruguru Karakosh barimo bararasana haruvayo gatse the ghost town pora numukobwa. Okay, let's go. Sawa reka tujyane twenda sasa bavayo masasa ncicikana hirya katrori bazabegere soldiers twenda sasa agaba basore soldiers Karakosh muri Iraq northern Iraq muri ghost town niho dutangiriye kobwa yarinjiye katurore gatse tindira igisasu cyaraturitse kuwa ndebere nawe mukobwa gwa hano biniki kandi uziko dutangiye filimi raha numbaze ngo bazaga hano gukora iki barasanaga nabande അതീത കാലം തൊട്ട് kuva iki gihe kitazibagirana kugeza uyu munsi നമ്മൾ അറിയുന്ന isi tuzi uyu munsi നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകക്രമം iyobowe birenze nuko tuyisobanukirwa uyu munsi സത്യത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്നത് ndagira ngo vumva amagambo hakuno nyagasani hati kuva uyu munsi ibintu byarahindutse turatangiye pora അതീത കാലം തൊട്ട് kuva uyu munsi utazibagirana ഇന്നേ വരെ kugeza ubu നമ്മൾ അറിയുന്ന isi twari tuzi നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകക്രമം isi twari tuzi itegeko ryayo nuko ikora യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അതീതമായി നിലനിൽക്കുന്ന yaje gukontororwa n'imbaraga ebyiri zidasanzwe zitsindiye mu mwijima ചില ഗൂഢശക്തി tutajya tubona ഇവയിൽ zimwe muri izo ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന harimo ebyiri അതിപ്രധാനമായ zisa nkaho zidominiye cyane zifite imbaraga uyu munsi ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി imwe aba British American Intelligence Agency ubutasi bw'abongereza ndetse n'abanyamerika ഈ രണ്ട് bwavuze yuko ധ്രുവങ്ങളും hari amashyaka abiri cyangwa se impande ebyiri polarities abakomeye babiri രണ്ട് കോഡ്നാമങ്ങളിലൂടെയാണ് bazwi mu mazina ഒന്ന് irya mbere God Access എന്ന കോഡ് നെയിമുള്ള ngo ni God Access cyangwa se God Access ചൈനീസ് ഗൂഢ ni Afro Chinese Nexus ഷെൻ ട്രയാഡ് babita wa Shen Triad abo ni abambere God Access abandi bitwa Lucifer കോഡ് നെയിമുള്ള Nexus ഇൻഡോ അറബ് മെഗാ സിൻഡിക്കേറ്റ് ni Indo Arab Mega Syndicate ഖുറേഷി അബ്രഹാം Kureshi Abraham ni parties ebyiri zikomeye cyane hano ku isi nizo ziyoboye isi nizo zikontorora nanjye ndoreka turore sasa kuno baravuga death to the devil yewe rupfwe wogapfa we barakwereka L ukamenya ngo ninde ukamenya ngo ni Muhani Lal akarimo neza cyane dutangiye Lucifer kabiri akakiswe Impulam cyangwa se Overlord Lucifer kabiri dutangire hakuno gake bucece isi yacu ngiyobowe n'abantu ebyiri bakomeye nyuma yo guturika kwabaye babiri bahagaze nibo bayoboye isi harimo abitwa Shen Triad ndetse na Kureshi Abraham isi yacu ibayeho nabi cyane abakene barahagaze incike zirahagaze imfubyi ziraho hirya no hino ni intambara abantu baricana usanga indwanyi itazwi yaraje
ihagarara nk'umwami ishaka kugira ngo irimbure ibyo byose. Aha tubona impulani overload, umwami w'abami. Impulani turatangiye mw'abantu mwe, ni ku Gasobanuye Times .com. hari uwaje arahagara kugira ngo arimbure ibyo byose, afata amatwara aho byari byanze, aravuga atangiye kuyobora tu, abigize akari akajya he bambone. Impulani amakuru aracicikana hirya no hino uko isi imeze, ibiri kuba, abandika barandika ariko nabo nta bushobozi bafite, ni ukwandikira mu mwijima. Abayobora nabo barayobora bakayobora mu gitugu. Ninde uzahagaranga ayobora ibi byose, arangiza ibi byose? Uwo nta wundi ni impulani overload. Uhagaze hejuru y'abandi bayobozi bose, overload. Wayobora abo bitwa ko ari abayobozi. Turatangiye sasa. Impulani bagakubwira ngo power collapse, absolute power collapse absolutely. Byavuzwe na Lord Acton ng'imbaraga zituma umuntu akomera, gusa imbaraga z'ikirenga zituma umuntu abicyago kurushaho. Mu yandi magambo, iyo umuntu afite ubuyobozi cyangwa se umuntu akomeye, abandi bose babona nkaho ari utwana. Yaba afite imbaraga zirenzeho akabasyonyagura, kandi ibyo ntago byakabaye byo. Power collapse, imbaraga zirashukana. Barakwereka imyaka mike yatambutse, mbere yuko dutangira badusubije inyuma ho gato. Imyaka mike yatambutse arawazaga hakuno, arahamagara kuri telefone. Hello Aba, uri hehe? नहीं oya ntuze, oya utaza, nditsimbye muri ari nyuma. आप सब लोग ठीक है? Atiraho baramumena, waba utaza muhishi. Muisindi baramuhaye mwana wanyu beta, muisindi baramukomye. Filimira power collapse, absolute power collapse absolutely. Hello, telefone iracika, umwana we baramwishe, abo barimo barahunga. Aba niki kibaye? Ntacyo Zayidi, ntacyo. Hano hari agato kitwa Zayidi. Mushini bayi ari hehe? Ari buze, araza ndabizi. Muze ubanza wamwiciye umwana. Cyecu arasenga, abari aho banza barimo barahunga. Sinzi ngo barahunga iki, barahunga nde, abantu bari kwica barazira iki, ibiki bijya mbere. Kumbe hakuno pora ngo ufite ubutegetsi arayobora pe agakaba. Iyo abonye imbaraga zirenzeho, ewana aba yumva ko ari Imana, ibintu byose agakontorora. Nyumvire nawe, niyo magambo dutangiranye. Pora bafungiye hangaha, baje muri kasiraha mu rugo. नहीं होना था ये सब. Ibi ntago byakabaye. पर अब तुम सब सुरक्षित हो. Gusubaka kanya mufite umutekano mwese. साथ में रहो और ये Gumana hangaha, murara hangaha iri joro. तक ये मद उतर Mu gatondo लोगों की सद्बुद्धि लौट आएगी. turashaka kuntu wenda बात करेंगे. twamenya ko buriya busozi bwatuje. देखेंगे. Ubundi tuganire ibindi bijya mbere. है हमारे कोठ. Hano hari ahantu hahagije ho kuba mwese mwarara. आराम कर. Gende muruhuke iri joro. Ibindi tuzabiganira ejo. Muna के लेटने का इंतजाम करवा दो. tegura buri kimwe hano. Yego Mouse. बिल्कुल. Cyane rwose.
kagabo karaha. मसूद अपने बच्चों को बताना जरूर कि आज जो उन्होंने देखा वो ना uzamenye neza ko abantu uzababwira ibyabaye खेल था kibingi batari ibyo baceka. ndajya kuva amagambo ukecuru abwira umusazano Masudi hata abantu uzababwira ukuri kwibiri kubara बताना जरूर aba bantu uzababwira ukuri आज जो उन्होंने देखा ibyo babonye uyu munsi वो ना धर्म ko ntaho biyo no kwizera kwabo Hana. cyangwa se idini basengamo वो राजनीति का खेल था ko yari imikino ya politike. Nyagasani राजनीति एक धंधा है हमारे देश kandi iki gihugu cyacu में politike ni business जो ना हिंदू देखती है ना मुसलमान itajimenya ngo uyu ni umuhindu cyangwa se uyu ni umuyisilamu देखती है ना औरत ngitandukanye umugore n'umugabo जान देखती है ना ईमान cyangwa se roho nziza cyangwa se roho mbi. सबका सौदा कर डालती है ni ubucuruzi kuri buri kimwe. धर्म और राजनीति का मिलना iyo politike n'idini bihujwe समझो बारूद में चिंगारी bazatungurwa ko abandi bazatungurwa. PKR രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പാലിച്ചിരുന്ന ചില ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് icy'ingenzi ni uko bitazahangara amahame cyangwa se imigabo n'imigambi ya PKL. അതിനെതിരല്ലാത്തടത്തോളം കാലം mu gihe udahangaye ibyo bintu ഇല്ല. ntabwo ibindi bindeba nzatuza. izo principe ariko ni ibiki? സാഹോദര്യം, ngo uburinganire, ubuvandimwe, kubana, ibyo ni ibiki? ചേച്ചി, കഴിഞ്ഞ Sister, വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു പാഠമുണ്ട്. hari ikintu nize muri iyi myaka 5 ishize nyoboye. മതമൈത്രി ഒരുത്തനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. nta n'umwe ukeneye ko അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ മതങ്ങളെ iri shyaka rihagarara. തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും buri mahirwe yose സെക്യുലറിസത്തിന്റെ പേരിൽ മതങ്ങളെ yajya kuri buri ruhande mu gihe ishyaka rimwe ryananiwe പ്രീണിപ്പിക്കുവാനുമാണ് cyangwa se bakarihangaza bitewe n'impamvu yabo. അക്കമുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. politiki yose ngiye kwishyira moko yanjye nkuko data yabikoze. സോ മച്ച് ese kubera icyo kimwanga cyane? ഒരു മകൻ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ ചിത കൊളുത്താൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ nk'umwana utarigize ugaragara imbere ya rubanda kandi ari umwana, കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. hari impamvu ebyiri kuri icyo kintu. iya mbere, The father hated his son. papa aba yanga umwana, ati umwana utarigize agaragara imbere ya rubanda kandi se akomeye, ati icyo gihe papa aba yanga umwana. രണ്ട്, kabiri, the son hates his father. cyangwa se umwana akaba yanga se. ഇവിടെ രണ്ടുമുണ്ട്. kandi ibyo byose ni ukuri. papa ntiyigize nkunda, nanjye sinamukunze. വേറെ ആരെ nubwo yapfuye nkasigarana umwanya we, ariko ngomba gukora uko nshaka. naguma kugenda mu kirenge nk'iki ngo ntere mu kirenge പേരിനൊരു yateye. mureka reka ആജീവനാന്തകാലം ഇരുന്നോളാന്ന് ഞാൻ ആർക്കും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. nemeye kuzuza ibyo nasezeranye nk'umwana wahoze ari umuyobozi mba chief minister. കെ രാംദാസിന്റെ ലെഗസിയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്ന് sinigize ntenguha ibigwi bya PK Lamudas. So now rero aka kanya create my own. ubwo imyaka 5 irangiye ngenda mu kirenge cyanyu nkora ibyo mushaka, nicyo gihe ngunanye ndi misi yanjye. filime iraha Lucifer. kabiri, agakiswe impulani. umunsi wo kwibuka PKL Lamudas എത്തിയേട്ടാ. chief araha ngaha. andi mashyaka n'aba yaje. Jatin Lamudas abaturage baramusingiza, ntibazi ibyo akora. IUF irasingizwa, Indian Union Front. Jatin Lamudas avayo CM chief minister. aracyafitiye urwango se. hari icyo agomba gutangaza. yabwiye mushiki we ndakwiyamye utuze ugende gake ntuvuge. bose bategereje icyo ari buvuge, yabarabuye. abatagiye kuri public baraha barakurikiye. tangazamakuru naryo rirahari. NPTV Zahan bose barategereje ngo wumve ijambo. നമസ്കാരം. ndabasuhuje. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് myaka 5 ishize രാംദാസിന്റെ മകൻ എന്ന ഏക മേൽവിലാസത്തിലാണ് naje nk'umwana wa PK Lamudas ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത്. mfata ubuyobozi bw'irishaka. അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. nabasezeranyije icyo gihe ഞാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷനിൽ ko IUF ജയിക്കുമെന്ന്. izakora uko ushoboye kose tukazatsinda amatora ndetse n'azaza. iryo sezerano ngomba kuririnda kandi nkarikurikiza. zara പക്ഷേ ഈ സംസ്ഥാന gusa മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ icyo gihe ntabwo nari nzi ukuri kwitangirira. തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. nicaye mu ntebe ya chief minister ntazi aho ndi buhere. ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ ഈ യുദ്ധത്തിൽ
intambara pike la mudasi yasize inyuma ibyangiritse byose nakoze uko nshoboye kose ndabyubaka ubaka kanya twahangaye abanzi nabo ngo baturwanya gusa turacyahagaze ndashimira bose baduhagaze inyuma nyakubahwa ese agiye gushyira amabara yacu ku karubanda wabikanzemo എന്നോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ hari uwataye ubutaka igihe kinini cyane ആരുടെയോ ആജ്ഞകൾക്കനുസരിച്ചല്ല uwo ntago ari uwo kugaruka ngo agire icyo avuga സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന amategeko n'amabwiriza agomba kuyobora 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് igihe cyayo imyaka 5 ishize നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാനൊരു ntagaze imbere yanyu ndarahira അഴിമതിരഹിതമായ സ്വജനപക്ഷപാതം vuga ko tuzagira government leta itagira ruswa itagira abanyagitugu ndetse n'abafovorizwa kandi nabigezeho നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കോ IUFനോ usarika akakanya IUF cyangwa se ngewe സാധിച്ചിട്ടില്ല hari ibyo tutubahirije ആ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ kugira ngo iyo ndahiro igerweho uyu munsi ഇന്ന് നിങ്ങൾ mu gihe cyo kwibuka urupfu rwa data മുന്നിൽ ഞാൻ mpagaze imbere yanyu ngiye gufata umwanzuro sasa bikangamo umwanzuro nyabaki uri gukosora amakosa atarabashije gukosorwa myaka yatambutse myaka 5 ishize ari ku ngoma ജതിൻ രാംദാസ് ngewe Jatin Ramudas വിടുന്നു IUF ndayihagaritse filimira nyivuyemo mwaraje kubwira mama bose barabyumva Govardhan munyamakuru ari aho ngaha ni umunyamakuru wigenga muri NPTV nabo barabireba hakuno muri ofisi barabibona ishyaka bahanganye barabyumva basaza bikangamo IUF arayikwitinza yivuyemo ariko മകനായി inshingano nk'umwana kuri papa നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും umwana umuvandimwe inshuti kuri buri wese ഇന്ന് ഞാൻ uyu munsi ati nk'inshingano kuri papa umwana inshuti n'umuryango kuri buri wese n'umuvandimwe ati uyu munsi ndafonda ishyaka rishyashya IUF PKR karabaye IUF arayihagaritse se yafunze yishyire ishyaka rye വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ matora agiye kuza IUF PKR ഒരു പുതിയ മുന്നണിയായി മത്സരിക്കും turaza gukompeta nka new political front PK രാംദാസിന്റെയും ഈ നാടിന്റെയും ആത്മാവ് ubutaka PK Ramudas yadusigiye intego ze n'intumbero ze biraza kudufasha kubaka guverinoma nshyashya abandi basekamo uyu munsi muri Karela ഒരു തുരുത്താണ് n'ubutaka bugiye gukontorwa na politike ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ലാത്ത politiki y'iki gihugu iraza gukontorwa buri kintu cyose kiri aha ngaha വേണ്ടാത്ത ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനം എന്നാൽ kagiye kuba agace k'ubutaka bwacu കേരളത്തിലെ kubashywe kurusha kandi പഴയ മുന്നണികളെ പോലെ ഈ സംരംഭത്തിൽ turagahindura bitandukanye n'izindi politike zo mu tundi duce ni agasiteti kabo മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ IUF PKR tugiye gukomezanya na IUF PKR ആയിരിക്കില്ല IUF isizwe inyuma bakiraho hari indege yaje filimira wibuke twumvishe ngo Baladev yagomba kuza muri Karela hano hari ibigunda byishimye ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് നടക്കാൻ kugira ngo ibigerweho neza കാട്ടിയായി നമ്മെ നയിക്കാൻ നമുക്കൊപ്പം അണിചേരുന്ന tuzagiremo urumuri neza uyu munsi വ്യക്തിയെ ndahuza imbaraga na mento wanjye akaba n'inshuti yanjye വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു niyo mpamvu ugiye kumutumira kuno kuri stage ngaze സുഹൃത്തുക്കളെ nshuti yanjye Baba Baldev urakaza neza kuri stage Baba Baldev karabaye bose bikangamo Baldev turamuzi Baldev baya wa undi wa kera wishi giturage akakimara mwebwe ni mukomeze cyane shefu ruri gutanga amategeko baba mugabo vayo asigaye ari umunyapolitike dore uko atambura uyu mugabo ni umwicanyi filimira bavana y'amadarapo dore amadarapo sasa
ngarivanga ndebera nawe amagabo ya amadarapo yakanda akanda Shakti firemera bahuje amashyaka abiri bafashanye mugabo ni umukire ni mento we akaba n'inshuti ye bose bikanze we niwe muyobozi w'aka gace iyi state ni yawe ni chief minister w'iyi state Priyadash ni byaramubabaje abasaza bakuru mu ishyaka birabababaza abandi bose bikangamo Govardhan abibonye yikangamo bini biki mwabantu mwe Kereli huye n'imyako Nedupari yari hehe ngakemura byose Govardhan yaje hakuno Govardhan buriye ni utabaza yaje gutabaza Govardhan ni umunyamakuru wigenga bashatse kumwica inshuro nyinshi aranga ararokoka Nayiri yashatse kumurangiza hari urwandiko yaje gufata urwandiko Stefan na Dupari yasize arongera rusoma neza Stefan niwe wenyine wahagarika ibi bintu niwe wimitse umwana agomba no kumwimikura aza live വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ubugambanyi burabaye sasa muri state na politiki ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവും വഹിക്കാത്ത umugabo uri imbere ya politiki എന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ugomba guhagarira ubuhinde ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മൂന്ന് umubi cyane രാജഗുരുക്കന്മാരിൽ wawe ndiwigize intama kandi ari ikirura wa SM എന്തിനീ കൊച്ചി agezano baba baledev kubera iki yaje mu gace nk'aka kacu gatoya kakelela agahuza amaboko na Jatin Lamudasi umugabo hari binavuga bizamucisha umutwe yaje ku kiliziya hano aza kureba padiri അറിയില്ല ntago nzahare ഒന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ gusa buri munsi ndasenga ഇന്നത് അവന്റെ മുഖമാണ് wenda ngazongera agaragarire rimwe Stefano yarabuze എവിടെയാണെങ്കിലും aho yaba ari hose അവന് സമാധാനമുണ്ട് kanizere kafite amahoro padiri ചരിത്രത്തെ സൂക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും iyi nkuru turamutse tuyifunze byaba birangiye നമുക്ക് ശേഷവും മനുഷ്യർ nyuma y'irimbuka ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്നു esi zifeze ebyiri sizo zonyine zihita zihagarara ubundi zikaza zivugwa ati nyuma y'irimbuka cyangwa se iyo habaye irimbuka hari interuro ebyiri zivugwa ചെയ്യാമായിരുന്നു ese so kuvuga ngo byari kuba cyangwa se twari kuba byari kuba twari kuba ഈ രണ്ടിലും പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉച്ചരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അക്ഷരം izi nteruro ebyiri ziguma mu mwijima zituje gusa muri uwo mutuzo വരാൻ പോകുന്ന വലിയ വിപത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം niyo havamo irimbuka rikomeye cyane catastrophe kandi izo nzandiko ni kwa padiri iyi L isobanura iki ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കൽ സ്റ്റീഫനെ വിളിച്ചൊരു പേരാണ് L ni izina numvishe kuvana mbere hose kwa Stephen rero Stephen nimbura aho ngaho come back garuka save your land wino utara ubutaka bwawe wino utabare God's own country igihugu cya Nyagasani Blizebat Antikristo എന്റെയും പുത്രന്റെയും ഇടയിൽ വിരിഞ്ഞ urubuto rwabashe kwera hagati ya papa n'umwana ഇരുട്ടിന്റെ പൂവ് urubuto rw'umwijima ururabo rw'umwijima തമോഗോളങ്ങളുടെ എമ്പുരാൻ umutwe wa dark sphere the overlord Lucifer tugaruka hakuno ku mwaro wa Dakar muri Senegal karabaye muri Afrika iwacu Copy. minota 15 tuba dusoje cyane tugera sha Let's be appalling. tugomba kugenda Getting paid by the hour. Wrap it up, boys. mugire mwabasore rabira boys All right. Let's go. tugomba kugenda tugende
Natawatu modesa Sunday. hasa sane hasigaye kingana iki turi muri Afrika iwacu kumbe uyu ntumbaze ngaravahe kandi nyuma hari nundi barakora iki muri Afrika kandi Wait. buretse Let's not take a chance. aya mahirwe ntituyahombe nyambika impingu okay ntumbaze impamvu asabye ko wamwambika ipingu nyambika ipingu handcuff me mumbohe bacaho Lucifer igice cya kabiri barakwereka kuri image 6 mu Bwongereza ikigo cy'ubutasi gikomeye cyane cy'Abongereza image 6 Senegal consignment baratangiye nyakubahwa imizigo ivuye muri Senegal irimo iraza mu Bwongereza bahise babimenye muri image 6 Boris The AI hit rate. AI hit itwereka yukuntu bimeze abarusiya umva Christine ibyo buretse urumva bisige ku meza yanjye ariko bagomba gusinya urumva Christine bireke hari ibindi by'ingenzi biruta none se nyakuba bireke ishyira ku meza ndaje It could be worth $1 billion or ni bori komeye cyane hagaze amabiliyoni y'amadolari 70 euro. nimba bemeye kuza America. ni icyago gikomeye cyane harimo aba Latin American Ford. ndetse n'ibindi biturutse muri Europe bishobora kuba bitari shipment yoroshye abanya Europe barimo Latin American ndetse n'abandi bakomakomeye bashoye mu rufaranga kugira ngo shipment ive muri Senegal itambuka makote uyu mushenzi yakaba yaraduhaye makuru ari he makote wa mugabo baziritse yitwa Robert makote Dakar Senegal makote Sergey Leonov Koreshi Abraham Nexus. ni ex-handra wa Kureshi Abraham Nexus Believed to be now. uyu turamukeka gusa ikibazo cyarahanga arakorera Kabuga cartel karabaye Kabuga. Although the intel isn't fully reliable, we have reason to believe nimba ya makuru anuzuye turaza kuba dufite impamvu yuko makote ashobora kuba ari ikintu arimo arakora. Who do we have on the ground? ninde dufite ku butaka sasa? Michel Manuin of the Essex dufite Michel Manuin and the team of commanders are in na SI team Guinea border. barahari muri Guinea border. Over to Sierra Leone. muri Sierra Leone barambuka duhita dutwara makote. Barakwereka Senegal, Guinea, Bissau border ku mipaka handa barawuteze. Michel Manuin ni umukobwa timu iriteguye shipment iragira bafata gace barakeka ko Kabuga cartel nabo babirimo. Kabuga cartel umukobwa vayo Andrea mazina nyakuri ni Andrea harya ninde? In position and ready to engage. Nizere ko muri mu position mwitegure basore baza tumena modoka zirimo ziraza. Andrea Tivadal mazina y'umukobwa. I'm telling you again. Ndasira bankubwire iyi ni risk. They'll be waiting for us on the other side. Barabategereje kuri ruhande rw'umupaka. Don't worry, man. Ntugire ikibazo Musa. I be just. Muri Guinea But Senegal. ni yabo gusa Senegal ni yacu. Bahita badaviye umuhanda. Umuhanda barawudaviye baca ku rundi ruhande. Gace. Abategereje barategereza abahebe. Lucifer kino gice cya kabiri Imbulan. Something's wrong. Hari ikibazo barategereje baraheba. Made it here by now. Bakabaye barahanga aka kanya. Do we have anything on the drones? Drone hari cyo zitubwira? Negative, sir. Nta kinyakubaho. Umukobwa umutwe uramurya umwanda. Baragikama. Kumbi izindi zaciye ku ruhande. Imihanda barayizi. Izi busamo zirazwi. Dore uko bagenda. Abandi bari bategereje ngo tubafate bafata iki?
bafata iki? Pora sasa barimo baragenda bumvisha indege, modoka barayiteruye. Halo, bumvisha indege, modoka ya mbere barayiterura. Cyo niki? bava mu modoka, bagabo bafite ibikoresho bararinda. umva indege, chopa helicopter. dore igikoresho hano. Makoti yararebye yikangamo. Iki kivayo. Dore umugabo usa na Didorosi wa Nyacyonga. Barasa koko. Didorosi kakugeraho cyane. Muri Ubisoft Studio. Aho ngo Nyacyonga ndakuruza. Simwe gusa hari n'izindi. Bagabo baraha. Agose ibiniki. Barabazengurutse. Ya. Babatomo. Koriki. Sambura imbunda nisakirirago. Koriki. Vigikoresho. Makote ndacitse. Vigikoresho. Iyo. Vigikoresho. Bagabo barabacucuna. Vigikoresho. Ndege zarabarashe. Deba mufi. Ipulan. Didorosi baramumena. Imodoka barayiterura. Kuwe. Bagabo ni babi cyane. Makote yitsimbye. Wanindurashe. Bikamye baraturitsa. Ikiyobyabwenge cy'abagabo barakirangiza. Nindi kamyo baraturitsa. Bagabo nta mikino. Uyu ninduje. Makote ndarokotse. Imodoka ya Makote ntibayirashe. Aka nako karimo karareba. Wenga korera ni Hendra ni yahoze ari akorera Kureshi Abraham. Ndege zamanutse hasi. Hari uwo bafunguriye ninde? Kumbe Lucifer. Uwo babuze aracyari muzima. Stefan. Ukibona impeta ugomba kumenya ko ari Stefan Nedupari. We ni mubi cyane baramutinya Abraham. Ibuka twasoje rimwe. We na Zaidi bagiye. Barigarukiye sasa. Abatarareba rimwe sinzi ngo mutegereje iki. Rimwe iri kuri website mugende muyirebe nayo. Hovayo. We na kipe baracyahari. Muhani Lale amazina y'inyakuri. Zaidi ntawe uri muhano we. Ntumbaze ngo yamutaye hehe. Zaidi Masud. Pretty Village Sukumarani. Niwe cyegera cyo gikuru.
nta kirimo ahanga yiyizi aho boss yimanukiye jya umenya ngo byakomeye hano ngo n'akabuga cartel bafitemo umutayi ndabingenze nakoze ikosa nakoze ikosa rikomeye cyane ndakwingenze mbabarira munyice no mu agent nawe makota vayo I'm not one of them. ntabwo ngende kumwe nabo I'm an Interpol officer. ngende Interpol officer Me by force. hora na polisi mpuzamahanga baramatirije My name is McCarthy. nitwa Makote Robert McCarthy agent Robert Makote is searching for me as we speak. MI6 tuvuga nimi nanshaka mugabo ntavuga afite revolver hakuno ye ubwo reka mfe nyine nta kundi Burat Makote baramunoshe Lucifer nta muntu ujya umumenyera ndarokotse ndarokotse cyangwa we yaramuretse azukuri kigabo cyari kigambanye ni double agent bavuga ngo ni double agent anti-base France tugaruka mu Bufaransa haruri maritamo ari mu nyanja ameze neza nta kibazo bamuzanira icyo kunywa telefone hello This is your final warning, Kabuga. iyi niyo warning ya nyuma Kabuga That bullet will be ubutaha iryo sasu rimo cyo kunywa cyawe rizaba ari mutwe wawe karabaye isasu ryo mu cyo kunywa isasu rihese kano haro ariko se mwabaye mute ngo mu cyo kunywa hari ibisasu kandi inywere tarajya kunywa ubanza koko ririmo we kumbe hari ibisasu mana nyagasani yamwe barinzi nta barinzi afite murambaza iki turashize hano nta kintu umuntu aba atakweretse ati niyo final warning Kabuga Kabuga kumbe hakuno Govardhan tena cha gikobwa twatangiye filime bagituritsa Michel Manuhi baramuhamagaje Kuleshi Abraham താൻ പണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ikintu nifuje kukwazana mbere hose sinzi nimba wenda wabijyamo hari amakuru ufite kuri Kuleshi Abraham yego I'm interested. nshaka kuyumva nayahe makuru ufite Please access to McCarthy's entire database. You can find the necessary intel there. uraza kwinjira muri database ya Makofi urabona amakuru akwiye Head will be Boris Oliver. misiyo yawe iraza kuba wagenda Report entirely to him. guha raporo kuri Boris Now on. uraza gutanga raporo nawe kuri twebwe Boris arahanga The new assignment is the Qureshi Abraham nexus. akazi gakurikirana ka Kuleshi Abraham nexus ni kugira ngo turimbure Kuleshi uko nabikubwiye mbere aba drug cartel ndetse na jihad groups ഇവരെല്ലാം generally KKക്കെതിരാണ് bona abantu bari aho ngaho bahagaze kuri KA Kuleshi Abraham 72 ആസിലെപ്പോഴോ mu masaha 72 ashize വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ mu burengerazuba bwa Afrika ഒരു drug cartel KA group ഒരു yarimbuye ba drug cartel yabakozeho fortunately ആ ഓപ്പറേഷന്റെ ഇടയിൽ gitangaje nuko iyo operation Nexus killed an Interpol KA Nexus yishemo Interpol agent എല്ലാ വെസ്റ്റേൺ ഏജൻസീസിന്റെയും ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ibi ni ibintu bikomeye cyane kuko Western agency baraza guhaguruka bose Kuleshi Abraham Nexusinana baragwanya Kuleshi Abraham Nexus. This is personal for me. kuri nge biri person They killed Robert. yishe Robert bajinga sana Robert bamwishe Drug cartel. Kabuga ni mu drug cartel In their entire history Kuleshi Abraham against the drug trade. KA was after Kabuga and the drug. we ahangana n'aba bose KA yakurikirana Kabuga ngo ni Kabuga nyine Kabuga ngo ni Kabuga Robert was only collateral. Robert yabaye collateral
Dark web then available aitla. Iyo file irimo features zaturutse kuri dark web. Articles matram. Gusa nanone ni inkuru nyamukuru. Gusa ibingibi byo This is deeply classified. Byo birarenze. Ni ibanga rikomeye cyane. Harimo n'amafoto. Hari top level information. Amafoto aguha amakuru ahambaye cyane. Gusa nanone birazipinze cyane. If I will auto delete when you nufungura close it. Ukabireba by'ubwabyo ukimara kwirabira birahita byisiba. Mugabo yikanzemo. Biniki. Was a friend, sir. Ariko Makofi He had been after yari inshuti Makote. KA Nexus for years now. Yari amaze igihe kinini cyane akurikirana KA Nexus, K Nexus. Even the image we're seeing now was first identified by Robert. Ndetse n'aya mashusho tubona ni Robert wayaduhaye. He wasn't just collateral. Ntabwo yari collateral gusa. Mukobwa akeneye kwihora. Agent Manuhini. You may not be aware, but there is a new force at play. Wenda ntabwo bizi neza gusa hari izindi mbaraga ziri mu kiwanja. A larger nexus. Kandi zikomeye cyane, large nexus. Even more powerful than KA. Zishobora kuba zinakomeye cyane kurusha KA, kureshi Abraham. Chinese in origin. N'Abashinwa mu nkomoko yabo babita ngo ni ba Shen Triad. Uritonda utawagwamo. Agencies have a code name for them. Agencies niko zabise. Katik. Ese of the God access. Wigize mu bicitwa God access. What? Ya Shen Triad. God Which access. God access. Tsimbirisi byinshi. Internetinum dark web binoke. Internet na dark web. Clue tanda kyuse galipika. Ni babi cyane. Epitu Govardhan. Ewa na gutera ibisasu bikomeye cyane n'abambere Govardhan. Evandanan അറിയണമെങ്കിൽ nimba ushaka ukuri പോലെ കണ്ണു മൂടിക്കെട്ടി ദിശ അറിയാതെ wagomba kugira ngo wambuke imisozi n'ibibaya uzenguruke hirya no hino ufite agatambaro ku maso ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. utazi ugiye. എന്നോട് ഗോവർദ്ധന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ പറയട്ടെ. Govardhan ngubwira icyo waruje kumbwira aka kanya. രാംദാസ് വഴി Jatini na Mudasi ആരാലും തിരുത്തി yayayobye yatangiye gusara nta muntu wamuvana mu nzira. സ്വന്തം നാടിനെ ആര് രക്ഷിക്കും? Ninde uzatabara igihugu cy'Imana ubwayo? ആരോടാണ് സഹായം ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയില്ല. Nta nubwo uzi uwo wajya kwaka ubufasha ngo atabare. ദൈവപുത്രൻ തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ Umwana w'Imana ubwe ചെകുത്താൻ yakoze icyaha. അല്ലാതെ വേറെ ആരെ ആശ്രയിക്കാൻ? Ninde wabasha kuba yahagarika uwo mwana w'Imana wakoze icyaha uretse Satani wenyine? Ndabeshya Stefan. നിങ്ങളും ഖുറൈശി അബ്രാം ഗ്യാങ് തമ്മിൽ Ese weho എന്താണ് ബന്ധം? na Kureshi Abraham gang mufitanye rero sana. നിങ്ങളുടെ വിരലില് Impeta yawe ഒരു മോതിരമുണ്ട്. narayibonye. ഒരു തവണ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. Ngiye kongera ngukoreshe bwarimwe nanone Govardhan. But this time you will play the game knowing my rule. Gusa ko nshobora gukina umukino അറിയേണ്ടത് മാത്രം uzi neza amabwiriza yanjye. അറിയേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. Uraza kumenya icyo ushaka kumenya പോരെ? mu gihe ukeneye kukimenya. Birahagije? Yego. But answer this one question. Usansubiza ikibazo kimwe cyonyine. Who are you really? Urinde? പല കാലങ്ങളിൽ പല ദേശങ്ങളിൽ nyuma y'igihe kinini cyane പല ആളുകൾ hirya no hino mu butaka butandukanye niswe amazina menshi atandukanye എന്നെ പല പേരുകൾ nahawe amazina menshi pe. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഗോവർദ്ധൻ എനിക്ക് തന്ന muri ayo mazina yose nahawe ഒരേ അർത്ഥമുള്ള nakunze amazina amwe ubwawe wanyihereye. ആ മൂന്ന് പേരുകളാണ്. mu mazina atatu wampaye rwose. പാതാളത്തിന്റെ അധിനായകൻ, nyagasani w'urupfu, ജംറയിൽ കല്ലേറ് കൊള്ളുന്നവൻ, wa wundi uhagaze kure y'imbibi, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവൻ, umwe ijuru ritakoraho, മഹിരാവണൻ, mahidavana, ഇബിലീസ്, ലൂസിഫർ. umugabo acaho yikanzemo ari gukina n'ibyo atazi. yakunze izina rimwe gusa, Lucifer. Wa mugabo kuri ikindi kindi ko narinze kuri umunyapolitiki uri aho utuje. Urinde niwe wamwise Lucifer. uko ibintu akora birahambaye cyane. umugabo ubona ukuntu agenda ararinzwe kurusha CM.
ubundi nkamwe murabaye ni ibibazo gusa. Akiraho nawe imodoka yaje kumutwara. Turagenda cyangwa nitugenda? God damn it, Karthik. Kachikwa urakapfa gusa. CIB iri muri ibi bintu byose. കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു third rate abahaka ba mbere barakomeye cyane. Gutrackinga Stephen Duparu byakunaniye. Sir, you're wrong. Wibeshye nyakubahwa. എല്ലാ ഏജൻസീസും Buri agency yose ku isi ഉള്ള search dogs ifite imbwa ഉപയോഗിക്കാം. imeze nka Goverdani, ifite imbwa impigi imeze nka Goverdani. Bari gukoresha Goverdani. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴികളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും twaramutapinze ariko ntacyo byatanze. ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. nta numwe babasha kuaccessinga umutekano wa Stephen Duparu. സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി ഈ നാട് വിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ yabuze imyaka 5 ishize n'ubu ntabwo turamenya ahantu ari. So he's our best bet. umuntu wa mbere yavuganye nawe ni Goverdani, tugomba kumwihanganira rero. വെറും ഒരു MLA മാത്രമായിരുന്ന ഒരാൾ ariko urabizi yabuze ari register muri Kelela. ese kucyuri muramutinya സപ്പോർട്ട് സാറിനുള്ളപ്പോ kandi Baldev agushyigikiye Karthik. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീനിയേജും ഇല്ലാത്ത എന്നെ urabizi കേരളത്തിന്റെ nta rinyaje ya politiki mfite. മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുത്താമെങ്കിൽ aka kanya nimba ni chief minister നമ്മൾ അറിയാത്തതെന്തോ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളിയുടെ കഥയിലുണ്ട്. ntago nkeneye chief minister kuba ni chief minister wubakiwe izina n'umuntu nka Stephen Duparu. bibuka Stephen Duparu niwe yamushyizeho. ശ്രീ മുന്നണികളും ഒരുപോലെ ഭയന്ന് imbaraga za politike പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു. ngomba kuzagararamo സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി ubwoba bukaba bungana n'ubw'abandi buryo na Stephen azantinya. വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ nshaka gufata umwanzuro ukomeye cyane muri politiki ഇല്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടണം. hahandi Stephen nawe atazijya ntekereza. genda ubwire Baldev ko nkeneye garanti ko Stephen Duparu atazigera aba kimwe mu bizaba mu bibazo byanjye habe na gato. Stephen Duparu bamwice uko abigenza sinkuzi. tayari barakorera kuri Bank Station, Waterloo, City Line, London mu Bwongereza. hari kirimo kirasona bari muri ka metro kirasona. icyo ni igiki kandi kirasona bose bararangara. icyo ni iki kiri kugenda cyongera volume abakira begereye Nyagasani. Nurusasu cyangwa polisi yaraje. ubu tuvugana rwose kuri Bank Station ibintu byabaye akasa mutwe. hari uruntu ruhari rw'uruntu urwo runtu rumara turitse uruntu rugaturitse ku runtu rwose rusonasona. hari big bag ihari bomb squad barimo baramanuka irimo isona nk'igisasu kigiye guturika. cyese kiriya dukeneye kumenya ngo ni biki. big bag irimo iki bategura ibisasu baraje. ni igisasu cyangwa nta gisasu wa detectings gufungura. yego Yesu ni Imana. doragatwe sayigeni nawe baramukomye. Stephen nta mikino, nta muntu ajya yizera. kombe hakono poisoning, something cyanide based. umutipe bamukubisemo ikintu cy'ikirozi bamuroze pe. Not too long before dying, he had swallowed or was forced to swallow something. ntago yapfuye igihe kinini cyane bakimara gutuma amira ikintu. hari ikintu yamize. mu kintu yamize dore icyo yamize. memory card avuga iki? Details, locker numbers, etc. The usual. hariho nimero, harimo amabanki, harimo ibintu biki kandi uyu nguyu baramuhamagara. Karthik. Yego. Information on Stephen. hari amakuru mfite kuri Stephen. Tell me. mbwira. A separate, password-protected folder contained the code makuru atandukanye plus a date and time folder zirarinzwe of a planned meeting between the Kabuga kandi hariho amakuru ati hari folder zitandukanye zino na password
muri byo byose ari amakuru y'ahantu kabuga kateri baherereye ahantu kabuga kateri uhure na Kuleshi Abraham Nexus അടുത്ത 48 hours masa 48 akurikira Stefan agiye guhura n'umunyafrika kabuga barahurira he Karakosh muri Iraq sasa Kaltiki bamuhaye makuru MI6 nayo ifite andi makuru mwibuke twatangiye uriya mukobwa Michelle yinjira muri Iraq barakwereka muri East Angola bagabo barash Mila and his team will join you from Baghdad. Remember, men, you Mira muraza guhurirayo mu Baghdad. Get my order. Wibuke ibyo ukora byose urakurisa amategeko yanjye yego nyakubaho. Do not engage, Menuhin. Menuhin. Utaza gutangira igikorwa ntakubwiye nibyo ndabyumva. Mukobwa nawe yavuze ngo biri personal. Bishe umu agent mugenzi wabo. Biri personal. Ntago ibindi bimureba. Lucifer kabiri niyo tugikomeje kureba Impulan. Bisobanuye overload. Overload mu Kinyarwanda no umutware w'abatware. Birimira porampora. Boris akorera nde akora Kuleshi Abraham. Na wari muri MI6 barakorera Karakosh the ghost town Northern Iraq. Nuko twatangiye filime. Drone zirazamuka. Gisagara bakigotagote. Dore uko byari byagenze babaza muri control room JP Technology Computer Limited yapanze ibikoresho bya original ama computer kamera z'umutekano ama hard disk ya original bintu ni flash ukeneye kamera z'umutekano ukeneye computer desktop cyangwa laptop amagara 088 1925 58 JP Technology Computer Limited bakora mujyi wa Kigali aho uri hose bagukora delivery ku mafaranga make cyane kandi dore hakuno kobwa yaraharyamye turi mu position bakiraho arizaje Kabuga Cartel Kabuga aje guhura na Kuleshi Abraham KA Kuleshi Abraham Nexus. Barrage ziratambuka baziriba neza kuri kamera z'umutekano. Bakeneye gufata isura bava mu kankara Rudomoro Kadamage Mbirigi na Forodisi nibo barinze Kabuga kumbe turabasura raka Kuleshi avayo baramufotora Nibades barafotora isura ntibayifata ariko bakeneye isura uyu mugabo yatanze amakuru abishaka tarajya gukora muri net buretse baramufotora mugabo dore ko atambura uyu mugabo aratinyitse we ni Lucifer katatwereka isura ra katatwereka isura katatwereka isura bitebye Face the world, Abraham yiyereka isisha face the world Abraham yiyereka isi somwe ngo niyereka isi wagira ngo aramwumvishe bose baribo yarahagaze urambwiye ngo niyereke isi umugabo nta gutinya arahinduke arabizi ko kamera ziri kumufata arabizi ko nta nicyo yikeka
arahindukira yitonze barafotora avanamo amadarubindi yari yeyetseho bikanzemo ariyerekana yitonze arabiyereka mwambonye mwarwarikiza bashatse yanabicira akajisho baramufotora neza ifoto arayitanga Would he do that? bari kiyemeye kwigaragaza umugabo ari mu mikino ye umugabo ni umuhanga Lucifer aratambuka yitonze afite abapagasi Sir, we have nyakubahwa dufite amakuru kuri Kabuga Kate ndetse na Kulesh Abraham chance. Shall we move in? aya ni werwe yacu twinjire oya Not yet. pana nona. What are you waiting for? Kubera iki se kandi utegereje iki polisi mondani? Diamonds are yours, Abraham. Zahabu na diamani ibyawe Abraham. Ammunition. Ingabo Narcotics. gucuruza House. ndetse n'ibiyobyabwenge ni ibyacu. Nizere ko byumvikana. Had an understanding, Kabuga. Ntabwo twigize twumvikana Kabuga we. Sir, I'm still waiting for your go ahead. Nyakuba ntegereje kumbwira ngo ngende. Hold on. Ihangane gato agent. Buretse. My place. Hano ni Karakosh iwanje. Kabuga stronghold. And you Mugateka Kabuga. with me. None utangiye kuhakana ibyo nkubwira. Brave. Uri umunyamurava. K. Oh, very. Cyangwa ukaburi ikigoryi. Bashyiramo amo. Niwe Kabuga. Kabuga. I hear gunshots. Ndimo numva amasasu mo ndani. Ndimo ndumva amasasu. Man wiwi kwinjira. Ndakwiyamye. Ukobwa n'umufunga mutwe. We yavuze ngo biri personal. Iki kibazo kiri personal. Ndamukeneye biri personal. Okay, let's go. Basore, nicyo gihe tugende. Nuko twatangiye filime. Mukobwa yasuzwe amategeko reka tugende we biri personal. Bumvisha amasasu mu ndani bari kurasana. Baza begera. Gace gace. Poro. Tugire bataragira. Gisasu cyaraturitse. Personal. Iki kibazo kiri personal. Sinyari zivaho. Bakaburira kanga kumva. Ngi kibazo kiri personal. Kobwa hari. Dori kimunogonora. Uzasaba Imana. Uyu niwe wizize rwose. Uyu niwe wizize. Mbabwira mukanga kumva. Niko. Ari uwo bahaye ubutumwa. Kovalidan. Nyuma yo kubona ubutumwa amakuru sasa tayari. Nedupali waza ari mu ishyaka rya PKL utuvugana yishwe muri terrorist attack muri Iraq utuvugana rwose byemejwe kari we PKL rwose tayari. Stefan Nedupali waza ari ex registrar muri Kelela rwose Nedupali തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ byaba yakasa mutwe ni ex registrar ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. MLA സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം wahoze ari registrar byamubayeho amakuru ari gucishikana hirya no hino kabaye kuriya dashini byamugezeho musaza we yakundaga cyane PKRന്റെ കാലശേഷം yapfuye അണികളും രാഷ്ട്രീയ amakuru ari gucicikana ജനസമ്മതനായ ഒരു നേതാവ് yicaye mu yataka ry'ibyihebe നെടുമ്പള്ളി നിയോജകം ariko ni yataka ni yatakwa നാടിനെ ഒരു നേതാവ് എങ്ങനെയാണോ കരുതുന്നത് yatakwa തെളിയിച്ച yangu yataka Stefan Nedupali yishwe ku mpamvu itazwi. Stephen Nedupali Iraqil ഒരു amakuru hirya no hino Stefan Nedupali yapfuye
കാവൽക്കാരെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു. Dore papa. Ibibazo. Overlord. Impulani. Biragenda bice. Biraherera hehe. Katsirore. Dore ni meta zasigaye. Umugabo wanza yapfuye byanyabyo we. Birambo barimo baratwara. Sasa yapfuye cyangwa tempo yaturitse. Stefano yapfuye cyangwa ni ikibazo. സ്റ്റീഫന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഇനി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ubu noneho turabizi ko Stephen tazigira agaruka പിടിച്ച കിട്ടലടോ. nta kigomba guhagarika Jatini la Mudas. ഇതിപ്പോ bisa nkaho തോൽക്കാനുള്ള തുടക്കം. ariryo tangiriro ryo gutsindwa kwacu. തോൽവിയായിരിക്കും. itsindwa നിങ്ങൾ ഭയപരാതിപ്പെടണ്ട. reka ibyo ntago ari ngombwa. RPI irabikemura. മുമ്പിലെ hari imbaraga z'ikibi zihari. പ്രസ്ഥാന ഞങ്ങളുടേത്. turaza gukenera intsinzi iciye mu kibi. തന്റെ സഹാക്കളുടെയും ikibazo ushaka kuvuga ku bavandimwe ni ikihe? മുത്തങ്ങ വരെയും കിഴക്കാരി mutanga uzahari kariya mkura uzahari ibikorwa byo byose urabizi. RPI yawe irakora iki? പോലീസ് പുല്ലുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. abapolisi ntago ari imikino kuri wowe ചില്ലറ കൈയല്ല. gusa iyi ni inkuru itandukanye. ni balela devu turi kuvuga. imyaka 150 ishize IUF yabashiye kuba yajoininga n'imbaraga zishobotse. izidashobotse ntago tuzizi. nigo tuzi neza ko tuzabasha kubihagarika ibyo byose. abayobozi bacu bazakora iki? ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ട് പാഠപുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയ നേതാക്കന്മാരാ ഞങ്ങളെ നയിച്ചത്. uwasaga nkahagaze yarimbutse. nicyo kibazo dusigaranye sasa. biragenda bike. uwo bakekaga ko abateye ubwoba tayari bigwi birahagaze. ubu nta kintu bafite cyo gukora, bari hopeless. kumbe hakuno ku ruhande hari zazaga gake. wibuke hari ugomba kuba yamenya amakuru atandukanye. ese koko Maniga wacu yapfuye? Azimil nta gace tugarutsemo hakuno. Lucifer part 2 Impolani cyangwa se Overlord. Ngenda cyari be the great Mr. B, Mr. Beautiful Day, the Michael Date. Barachari amafoto hakuno. Do wa mukobwa yararokotse. That just doesn't add up. Ibi ntago ari ibintu byaje gutyo gusa. It's almost as if he's led us here. Bisa nkaho yarabizi ko tugomba kujyayo. Like he wanted us to see him. Nkaho yashaka ko tumubona. Maybe ahari Michelle. cyangwa birashoboka ko bidashoboka none Michelle. Qureshi Abraham. gusa by'uyu munsi Qureshi Abraham closed. ubu tuvugana chapitera yafunzwe. Be on a 3-month paid leave. ubu tuvugana turimo turahomba rwose, hari bigomba kwishyurwa. Get yourself well, agent. ngaho banzukire neza agent. Fandara taragenda away. hagati aho rero Regarding your friend Robert. ibijyanye n'inshuti yawe Robert. Yo, look at this. Seems Qureshi Abraham might have bisa nkaho Qureshi Abraham agencies a favor. yakoreye agencies favor. yafashije ibigo by'ubutasi mpuzamahanga. mugabo ya double agent ari kumwe na Kabuga hano. Kabuga. Robert McCarthy was a double agent. Robert McCarthy was double agent. Working for the Kabuga cartel. Yali double agent. Yakoreraga Kabuga cartel. Make sure you burn them when you're done. Ngaho menye neza ko ibyo ufite byose byakemutse neza. Uyu mugabo ninde? Yabanje kurya ifoto arabiyereka. Abraham Qureshi chapter yabaye closed. Nedupari Dam Protecting Committee tayari iracyajya mbere. hari abari kurwanya kiriya damu yazamurwa. uyu nawe agomba guhagara mu cyubahiro cy'umuryango. uvuze ngo ntaragenda se kubera iki? abandi babandi bakoreye na Stefan kuva na mbere hose ntaratangira. oya ntaraza papa. അവര് PKR padiri kuki ataraza? nimba kuko ari umukobwa wa PKR കണ്ടിപ്പാ വരുവാ. agomba kuza uko byagenda kose aze gutangiza isengesho ryo kugira ngo ahagarare mu cyubahiro cya se mukundwa. ugomba kujyayo. PKR
nicyo cyubahiro PKR ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത imyaka 40 yose PKR പാരമ്പര്യത്തിന് afite ibigwi bya politike ntago byari muka gutyo gusa abari nena utagiye biraba birimbutse byose ugomba kugenda umukobwa kugenda no kujya mu rupfu mama wacu Priyadashini ജാൻവി അല്ലാതെ ഇന്നീ ലോകത്തെ രക്തബന്ധം uretse Janvi nta wundi muntu nsigaranye kuri isi nakwita ko duhuje amaraso anko Jatin അവനോടൊപ്പമാണ് എന്നൊരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ntago nzigira mvuga ko ndi ku ruhande rwe സത്യമായിട്ട് അവനെ എതിരെ നിൽക്കാൻ gusa ngiye kumuhangara taravuga byinshi telefone hakuno hello Priya നീ ആ ഫംഗ്ഷന് പോവരുത് utajya muri function not a request nujya muri function birabicazo muri function ntajya muri function PK രാംദാസിന്റെ മകളെന്ന മേൽവിലാസം hagaciro idarapo rimanitswe byo kuba uri umukobwa wa PKL നെടുമ്പള്ളി തിരിച്ചു ibindi bibaye byo ngibyo wakaba bishyikiwe na Stefan Nedupari ariko aka kanya ntari bugaruke ഇനി ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ kuko ni umupfu so ഈ പറയുന്നത് rero umva neza nkubwire മകനോ പ്രിയത iyi ntago ndi kubivuga nk'umwana wa PKL cyangwa se nk'umukobwa രാംദാസിന്റെ uri kuvugana na musaza we ഈനുമല്ല urimo uranyumva neza ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ CM ആണ് ndimo ndakuvugisha nka CM chief minister you will not go ntago urajyayo mu function Mr. Chief Minister hanyuma Mr. Chief Minister listen to me now ngaho nanjye nyumva rero then you listen to me now കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും Priyanka Dashini Lamudas ntago ari imikino രാംദാസിന്റെ മകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ndi umukobwa wa PKL Lamudas icyo ngiye gukora ngomba kugikora nyine icyo nshatse ndagikora usiniache പീതാംബരനങ്ങൾ Pitan tugende itegure tugende padiri yavuze ngo nimba ari umukobwa wa PKL agomba kuza Munabai ശ്രീ നെടുമ്പള്ളി ജാത്താ ഹൈ Priyadashini agiye muri Nedupari najyayo turaza gutangira igikorwa cyacu cyo guhangana na IUF अच्छा नहीं है India Union Front Baya araza kubikemura ntago ari ngombwa ngo wigore ndaza kubikemura Baya araza kujyayo karabaye kugira ngo damu ya Nedupari ihabwe umutekano nagenda agatangiza ibintu byose nanone araza gutsinda umutima w'abantu natsinda imitima y'abantu Priyadashini ntagaragaruka ari muzima buri wese ari mu position Baya tanga itegeko raka barakora iki kagabo nakagambanyi turakazi kuva zamani filimi itangira bari kumwe yakoze kuri telefoni Priyadashini agomba kuza muri Nedupari padiri yavuze ngo agomba kuza nimba akeneye gusigasira ibigwi bya muzehe biragenda bike turacyareba R2 Lucifer part 2 Impolan yaje hakuno hatange speech aravuga iki hano ngagomba kuhazira tu Nedupari ruhera mu kanwa hati Nedupari ruhera mu kanwa mirabyo iruhutsamo ahagaraye mu bigwi byase നെടുമ്പള്ളിയിലെ എന്റെ baturage ba Nedupari basaza banjye n'abarumuna banjye n'abakuru banjye nanjye hano ni mu rugo iwacu hari memories z'ubutaka bwagaburiye igifu cyanjye ndetse n'icyuya data yamennye ahangaha kuri ubutaka mbere yuko mvuka navukiye imbere yanyu hari umwami wari uyoboye ubutaka wari umwami wari uhagaze ku gihe cy'abongereza സാമ്രാജ്യ ഭക്തിയുടെ പേരിൽ uko iminsi yicumye twagiye twigarura ikuzo ry'ubutaka bwacu duhanga nawo banzi twigarura ibyari byacu ubu tuvugana haburaga umwaka umwe kugira ngo imyaka 100 yuzure kugira ngo Nedupari dam ibihagaze രാജാക്കന്മാർ നാട് നീങ്ങി അധിനിവേശ ശക്തികൾ abakoze ibyo byose bararimbutse twe dusigaye turi mu bigwi by'abakurambere ingoma z'abakoroni twarazirukanye ni gute twakwisira mu bwacu ibaze ko n'uyu munsi
nimba nta demokarasi നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് bivuze ngo umwami azongera afate intebe ഈ ജലസംഭരണിയാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന burya ari kubivugamo ariko umwami avuga ntago ari umwami mwumva ubwo ni ikibi mu yandi magambo ആപത്തിന്റെ പ്രതിവിധി igisubizo cyo kugira ngo ibyago bive mu nzira ഒരു പുതിയ ചെക്ക് ഡാം എന്ന പേരിൽ എളുപ്പത്തിൽ പണിതുയർത്തുന്ന nuko tugomba kwitona tugahuza imbaraga മുതലല്ല എന്ന് tutubatse ubumwe byose ntacyo byabimaze umwebwe nanjye twarimbuka rero niyo mpamvu ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി കയ്യേറി ubu butaka കാട് കയ്യേറി bugomba guturwaho na ba nyirabwo fundasiyo igomba gushingwa kure cyane tuzamura amajwi yacu ntiduceceke ഈ ധൃതി കാണിക്കുന്നത് kugira ngo പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ധനശേഖരം duhana nicyo dushaka ഈ പണി muri iyi campaign പുതിയ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ പേരിൽ കൈപ്പറ്റി ntabwo nshaka yuko buri wese akora ajyanye കമ്മീഷന് വേണ്ടി nuko umutima we ഈ നാടിനെ wafosinzwe gukora bitabaye ibyo arabahatirijwe kuba yagambanira ubutaka ndetse nagambaniye abaturage babo ആരോടാണ് ഈ നാട്ടിലെ നേതാക്കൾ ese ubu nabo ngo bita abayobozi ni bande abo bita kariroyo ni bande abo baba ari bo bose ngomba kuzabahagarika abo babukeneye nzabahagarika kandi namwe muzabahagarika tuzabahagarika dufatanyije ubu ni ubutaka bwacu yani magambo data yaraburwaniye ഒരു രക്തബന്ധത്തിനും ntago nareka ngo bigende gutyo gusa ibisi kubijyanye n'isano ahubwo ni kubijyanye n'umubano dufitanye nk'abantu സ്വന്തം അനുജനാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ murabizi mwese ko ndi kwivuga nciye inyuma musaza wanjye നെടുമ്പള്ളിയുടെ കാവലാളായി ariko nanone ibiri mu izina rya PKR la Mudasi എന്നും നിലയുറപ്പിച്ച uwariwe wese wahagarara ngo arinde Neduparidam എന്റെ അച്ഛന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ndarahiye ku cyubahiro ko nzamushyigikira nanjye nk'umukobwa wa PKR എന്റെ ജീവന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma uwo ngo uzafata inkota uzafata icyuma uzafata imbunda akarwanira aka gace nzamushyigikira pakiraho jago ntibibura bamutama icupa priya bamutama icupa akimara gutanga speech bavuze ngo ntaravana ari muzima banazi barazangiza priya dalshini tayari na bana ya muzee Idahasi madam dore baduduye mu gisagara barimo baraza basani muza sha tujya kurinda madam maniga yarazamutse gusa abagabo baje n'inkorokoro utu n'utugabo ntago ari abagabo madamu ngwino hano nkwereka ngo ngucishe mu gikadi hakuno biraturika bagabo baje biteguye musaza we yamubwiye ngo ntujyeyo kuko Nedupari ntari bugaruke Stefan Nedupari nimba Stefan nawe hari we wari ugushyigikiye urapfuye rero kandi mwibuke Stefan niwe wamwimitse ku ngoma hakuno ni wamugize CM Chief Minister Katresas kumbe hakuno saa 12:12 uyarategereje fandi hakuno mu mashyamba baramucikishije Lucifer Party Lucifer kabiri rimwe iri kuri website ugende muyirebe iyi ni kabiri uyatangira kwandika rero ko bamusubiza afite ubwoba ntazi neza ko Stefan akiri muzima wa mbere baramurobo hiyo data we barantwaye madamu tugende halo raporo yaje hanyuma iragaragaza iki rero raporo yavuye muri forensic nundi baramurobo nundi baramujyana miramo 16 ni yabirabura gusa bose n'abasore bakabuga KA gang ubwo nyine ni Kureshi Abraham genga yimeze gute Kureshi Abraham we bimeze bite bisa nkaho bo babuze nta yabo tubona nta makuru yabo none Kibamba mwenyewe Skada himself Kibamba mwenyewe
arimo aracata ntumaze aracata nani bamutama agashoka ntago mbizi bye we kandi uramuzi nta muntu ujya umenya nta ujya umenya ibye nyine skada himself kibamba mwenyewe Buriya arimo aragenda kugeza hano batsikira madamu byaranze kandi abagabo ni benshi mu mashyamba Najma madamu ni igiki cya mbere madamu ngwino tugende madamu madamu mu mashyamba ndani y'amashyamba musaza we yamuburiye akimara kumuburira umukobwa ati ntago nabandi umukobwa wa Lamudasi pike Lamudasi pikeyal bavayo uyarakora iki sasa barakubita n'ikibazo gaturore barakanagira madamu tunga imbunda bamwice birangire nyine madamu kumpe reza zica akaboko kumbe uko igenda ntago ari reza isanzwe ni reza y'imbunda target turagufite sha ibeshyurire ku rupfe burati baramumenye yari afite pistol ari no kurasa bamuvanye mu nzira n'indurashe sasa hakurya hari abandi bahari si umwe si babiri si batatu abarara bashyiraho reza barazibatunze ni bande reza ni nyinshi mu mashyamba mubira kubita igiti hano dore nkubangira kubita igiti umuriro uraka umuriro uko waka umva uburyo umuriro uduhiramo reza ziracyabariho bakora ikosa gatoya bose nabapfa ninde uri muraza sasa kumbe Stefan aracyari muzima Mana nyagasani Stefan Dupari aracyari muzima basore banjye mutuze bano n'utuntu toto uzi intambara zose twarwanye aza yitonze Stefan raka muhani lana amazina y'inyakuri uyu mugabo ni mubi cyane azinga ibikoyi ndaje mbereke ndaje mbaha ibyanyu uyu ni boss mbona cyangwa sister yabonye musaza we ibitangazamakuru byose byanditse ko yapfuye ko atakiri muzima ngaho sha mwe mushaka kugwana ni muze nari maze iminsi natere igipfunsi ni muze turebe bavayo bariyahura acha raka mana y'urupfu priya yarongeye abona manche hakuno yabiherukaga kera raka umwibuka yagukiye puri mu ruganda yagarutse muri aka Lucifer mwe mushaka kwica ni muze ndacyahari ntibambwiye ko wapfuye cyangwa ndahiga ndacewe raka mugabo ni mubi cyane mugabo ni mubi cyane Stefan kagabo kunyagura kagabo hano yikanzemo priya yikanzemo amagufwa arakonyora jugunya hakurya
wewe maboko arakonyora shaka kuvuna ndi the borders bagira bacagatsindwe n'uhoraho bagira batyo abandi barihe turahari murahari okay muze rero turaje bariyahura raka turakagaba Stefano ni mubi cyane muragurutse kandi okay akayuzo ni gipanga muze uwabohereje ni urahura n'ikikango kagabo kubita hasi kwani mubi cyane Stefan abasore b'inyuma dore ukuntu bareba boss burya wica gutyo se ntabwo waba boss utari boss ugomba kuba ushoboye nawe kata we genda gake Firemira Puyadisi yagaruye akanyamuneza hadaciye kabiri polisi y'ikarisi yaje guhiga muri Nedo Paris Puriya yahagaze hanga mpaka polisi ije arayibwira iki sasa madam yemwe ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ കണ്ടില്ല yewe twageze kuri stage dusanga ibintu byadogereye twari twahize ahantu hose twakubuze tubabarire byagenze bite yarinde shami riramanuka yarinde mutange muzi ubwenge barababeshye to Karakosh, my place, the Kabuga stronghold. urakaza neza muri Karakosh, my place, mwanya wanjye. And you disagree mu matwari ya Kabuga none uri gushaka kuba wansuzura sha ntumvikana nanjye dore uko byagenze ufite umutima ukomeye cyane Kuresha Abraham cyangwa se ukaburi ikigoryi kisha kigoryi ugeratuza Chano Chavis Nexus Chano Kuresha Abraham do not move. Mutava aho muri utwituma naho twabara duhakinze bisasa sasa cyagiye mu matura twumva barasana niki cyabaye abasore ba Kabuga babashizemo Kabuga araka uyu musore ntago ajya dutenguha wani soma mbike wa hafi the baddest mubi cyane mumwibuke muri master murambaza iki niki cyabaye Kabuga yikanzemo aha urakomeza wikarakasi se sha avanayo yambundaye kanze nkurase mu izina rya Yesu bwa mbere ajya kwica Kabuga umukwe yabanje kumubwira umurongo wo muri Bibiliya abarebye rimwe murabyibuka umukwe wacu umugabo wa Puriya yabanje kumubwira umurongo wo muri Bibiliya ati nzabarimbura rwose n'umujinya ukomeye cyane kuko ndi Imana sasa kimara kumurasa amuseza ati goodbye Kabuga yavanyeyo yampetaye ajugunya hanga kuburyo bari buze gukora ipararaza barasanga nawe yarimbutse gusa ngo muri Florence k'ibyo batanze bakuyemo imirambo y'aba black gusa abirabura ariko abangaba wapi dore kuntu areba umusore we
baciye muri tano basiga grenade. Izi nako ntago ari grenade, izi na advanced one. Hano ziraturitsa tubiri twonyine twashyize tempo hasi. Tayari nuko haturitse. Baba agent ba agency bajya hasi. Mam ngwino. Uko umusara wamanutse wanditse inyuguti ya ra, ubwo ni ra ni ero ni biki sinjya mbasha kubitandukanya. Nahanuka inkuba yakubise ishami rikamanuka, inyuguti yari yanditse ni inyuguti ni ngombajwi sinjya mbimenya ntimukangore. Lucifer. Kumbe hakuno kuri kaga kiriziya kakubiswe ni ka chapelle. Dorikira padirara. Kumbe disi uyaje hakuno ku gituro nk'ibisanzwe. Yari yaravuze ko atazagaruka, none birangiye agarutse. Padiri nawe ntajya abasha gusobanukirwa uyu mwana. Estepan wamwita Estepan. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. Nago nkisenga padi. പക്ഷെ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് imyaka 5 ishize ubwo nasigaga ubutaka ഒരിക്കലും എന്നെ തിരിച്ചു വരുത്തി nabwiye Nyagasani ngo ntizangarura hanga ngo ntazangarura. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടേ none aha hantu എൻ്റെ അപേക്ഷ അവിടുന്ന് കേട്ടില്ല. haciye umwana wawe hakagombye gutabwa, none dore ndahagarutse. നീ ഇവിടെ എങ്ങനെ ahangaha nyine gutese പാപങ്ങളുടെ വിളവെടുക്കാൻ naje gusarura ibyaha ദത്തുപുത്ര by'ababibye ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വന്നു. Padiri kubw'umwana watanzwe nk'igitambo muri iyi si kugira ngo bari mu isi bacungurwe. Mugabara മാലാഖമാർക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് buriya n'umumarayika ntago yatinyuka kugira ahantu hari urupfu. ദൈവം അമ്മമാരെ അയച്ച പോലെ kugeraho umubyeyi yohereje umwana we കടന്നു ചെല്ലാൻ അറപ്പുള്ള ഇടങ്ങൾ yirengagije ibibazo agomba gucamo kuri iyi si kugira ngo abeho, ariko nanone yicishije bugufi kugira ngo arimbure mu bamarayika babi Black Angel baje bagateshwa ku nshingano zo kurinda umwana w'Imana. Padi എന്നെ ഓർത്തിനി ഫാദർ nje kwica abantu mu izina rya Yesu. Reka nizere ko amarira yawe atazongera, amaso yawe atazongera guta amarira cyangwa se gutembamo amarira mwana wanjye. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Praise to be Jesus Christ. Yesu Kristo nakuzwe. Yesu Kristo akuzwe nyine. Sasa ya modoka ye y'ishyaka dore maniga ngarayoza neza, uwo bazi ngo yarapfuye reka twongeye tumubone yagarutse. Ndebere nawe ameze neza, nta kibazo afite. Madame Priya nta kibazo afite rwose, ni muryeje. Amakuru twawe se ntago ariyo. Doesn't make sense. Ibyo ntago byumvikana. None se ninde umushyigikiye yafatanyije nande bimeze bite? Natwe turacyakora ipararaza ngo tumenye ngo yagarutse ati. Abasore bacu bari bariyo bose bakonyaguye. ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ndimo ndajya ku kibuga cy'indege ngewe. Ari mu nzira. എയർക്രാഫ്റ്റ് റെഡിയാണ്. Pande yahamagaye. ടേക്ക് ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് indege irateguye. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ibintu byanjye byose byagaragaza ko ngiye mu ivane mu nzira. None se babwire ko ngiye mu kiruhuko cyanjye bwite mbere yuko campaign itangira. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. No phone calls. Ibintu bindi bibize kumvangira bireke, nta telefone, nta bintu by'itumanaho n'ibindi biri aho ngaho. Keretse bibaye ari emergency byihutirwa biri ngombwa. Sawa agende nagiye mu karuko sha 1 week person. Akaruko k'icyumweru kimwe sha yihaye ntago yapfuye, nta nubwo bayagize. Delhi hamagara muri Delhi umushyire ku murongo. Inde ye bhai behan ka home matter hai. Iki ni ikibazo kiri hagati ya musaza na mushiki muna brother na sister bagomba kwisubiranamo. Hamagara Delhi, hamagara Inde nyine
ati iki ni ikibazo kiri hagati ya musaza na mushiki. തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ nusubirayo ദാശാറിന്റെ ugenda ujye ku ntebe nyakuwala mudasi. Priya yaje hakuno urahasanga fayile ebyiri zigutegereje. Priya niko yamubwiye bahuwe. അത് വായിക്കണം, uzisome neza uzisobanukirwe. പ്രിയയെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അതിഥികൾ numara kuzisobanukirwa അതിനുശേഷം urahura n'umushyitsi ugutegereje. umushyitsi ninde? ഞാൻ none എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ndakora iki? ndavuga iki? nimura n'umushyitsi? മനുഷ്യപുത്രൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു umwana w'umuntu വാക്യമുണ്ട്, ni ibisanzwe kagira amagambo avuga. പറയുന്നത് നീയായിരിക്കില്ല, ntago rero umwana w'umuntu aba urimo uravuga ako kanya, നിന്നിലൂടെ പറയുന്നത് ahubwo ni roho ya so irabiri ako kanya iraza kuba yo ubwayo bwivugire. Spirit of your father. We nta kintu ukwiye kuvuga, roho ya so irivugira. Genda sasa barakwereka komiti. Abanyamuryango bose bateranye hakuno bategereje ko la muda aza ni Jatini. Kumbe haje Priya Dashini. Aho Jatini yakicaye uyu tayari bamweretse ibyicaro agomba kwicaramo yanga kubijyamo. Yicaraho Jatini yakicaye nka CM bikanzemo. Muzee nyiramatiku yikanzemo. മോളെ mukundwa ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെയാ ഇന്നലെ ibyabaye muri Nedupari ejo ntago byakagombye kubaho pe ibizongere. അരുതാത്തത് സംഭവിക്കുമെന്ന് rero kubw'ubwoba nta muntu wakwifuza ko ibintu rwose byagarukaho cyangwa bivugweho. പറഞ്ഞത് niyo mpamvu nakubwiye ngo ntugende. അറിയാം അങ്കിൾ. ndabizi anko. ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? none se unkora iki? മോളെ സജീവമായിട്ട് IUF-ലേക്ക് വരണം. nyine tugiye gusubiza IUF ku murongo. none se sibyo ngiye gukora ngewe? yikangamo nibyo ndimo simona hano ndise. babonaga ari imikino bari bazi nga yicayemo kugira ngo ayishyushye arahita yihagurukamo. ndayishyira ku murongo ariko mfite kondisiyo enye. ഒന്ന് iya mbere ലേക്കുള്ള എൻ്റെ ജോയിനിങ് ഫോർമാലിറ്റീസ് umuryango wanjye ഇപ്പോ ni uraza kujoininga IUF ഇവിടെ വെച്ച് പൂർത്തിയാക്കണം. kandi ibyo byose bigomba kurangirizwa ahangaha. karabaye abandi barasupporting umuryango nyine. kabiri ഞാനൊരു മെമ്പറായിട്ടായിരിക്കില്ല, ntago ndaza kujoininga പാർട്ടി nk'umumambure ലീഡറായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ahubwo ndaza kuza nk'umuyobozi w'ishyaka. karabaye ubundi niyo bita kudeta. Jatini la mudasi yashatse kugira ngo ahirike ishyaka ashinga irindi, bo ntibabishaka. gatatu ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നാൽ nimara gufata umwanya w'umuyobozi w'ishyaka within hours mu masaha make cyane, within hours, mu masaha make cyane, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ Central Investigation Agencies baraza gutanga ibirego byo kugira ngo mfatwe. baranshaka ibirego. സംഭവിച്ചാൽ nibiba rero പാർട്ടിയുടെ ഓരോ നേതാവും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവും. buri muyobozi wese w'ishyaka agomba guhagararana nanjye. nkeneye assurance aka kanya, ubu buno apana ubuguru, aka kanya right now, aka kanya. 4 kane rero നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ആഘോഷം nko guserebura umwanya w'ubuyobozi nafashe bw'ishyaka. നാളെ ejo എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ മീഡിയകളുടെയും tuzajya kuba twakwigaragaza mu bitangazamakuru ndetse n'abantu babimenye. ഭവനിൽ വെച്ച് tuzakora grand public convention ഒരു പൊതുസമ്മേളനം kugira ngo PK Bavana ahabwe ikuzo.